Enendi kumava musini wa Masaku ni maumya wetano kula kuya memba mambunge ya kaunti ya Masaku wavitukithie budget ya mwaka waki uthukumi wa 2026-2027 kwa mituki maiwetakana amemba asu tamaende siasa nthuku na tamaende na kunuva mwenendi wa kaunti ya Masaku oyingi enende ni mawetakana amemba asu mambunge maende na kwikia mwenendi muisioni nundu vai maendeo mesa kwikwa bate budget vala maweta mo nimeyumbanitie kwiyumilia kutwaisya miateanio no kana kusukumia budget esu evitukithwe Karo Munyoki livota witu kuma musini wa Masaku. Maundu asu onthe mali ya kwikika ni tukwika demonstration itina wa memba mangwatanio ya kikundi cha Machakos Civil Society muthenyani wayo kuwetakana memba mambunge ya Masaku mali ya kuvitukithia banjeti maketa enenthi matwaisye miatianio ya kusukumia kuvitukithwa kwa banjeti esu yu amwe maenenthi kumathaa musini wa Masaku ni magwata mbau maiweta mota enenthi ni meyumbanitie kwiyumilia na kutwaisya miatianio esu kwa leba anu mayeleano binandetu atianiano ndumethini wa katiba kwa huyu bindelele onde la kuiva kutena maeleano azima mituko tukatonekana ona tukatiania ndio na mabitu matu yatiania nundu tukitia kila siku tatuene lima Masaku enenthia ni maendea na kuelesya uthatuo kukunya banjeti maiweta maendea na kwikumbilwa ni mathina ethi wa memba mambunge ya Masaku mayesa kuiwana na kuvitukithia banjeti su valao yingi maumbula kana memba mambunge esu meona tamekunuva gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti indi mende na kunuva mwenenthi wa Masaku maimzie kulewa vitukithia banjeti ya Masaku maimzie kune kuomezia kwa mwenenthi mayona ndeka meusindana na gavana wa Vinya. So competition hii likile mama za between MCAs na gavana mama meumezia jao meumezia mwenenthi na niti mamie kana MCA maiya vuta mwenenthi oyingi ni maweta kana maendeo ma kaunti ya Masaku mende na kusioka na itina nundu vaiwe ya kana maendeo me kwa Masaku kwa oyu vate budget na kiuke tu mwenenthi maumia ngalikoni sieke vathukanyo yu ni maumia wetano kula kuya memba mambunge mamanyekana ni mailite kuvitia mavata ma mwenenthi mbe na mayewa na nikana mavitukithie budget na kumuthukuma mwenenthi itwe kalima Masaku kalima Masaku tena mathina maingi muno pio nundu wa budget ba Masaku ndeso pitukithwa na niti kwende pitukithwa nundu mbeza ni itwaye nitwenda maendeo kisioni nundu ila maendeo makwamithitwe ni ule wapirikithia budget withia niwe baade muvutano wa viva pate kindu kikikite kwao yu maendeo ma Masaku makinitwo ni ma MCAs ude makulia kwanzia sio ndo mamino wapirikithia budget ya Masaku nikenda gavana athukumithie budget na miradi ile ivaidiwa uthukuma yembe na uthukuma wito huo wi umwaka vinani kalava wetinane mutongo iwala ingi mbunge nesu Nicholas Nzioka una makulilia amwe ma memba mambunge esu mekane na siasa nthuku ila matwaisye in excess of 12 or 13 sittings na tuyema kuagree na tuyasiai ala imwe nyini mwe ingi na ni mungu no mweke budget amendment we make amendment na muyuka ba the floor of the house ye hivi tukiata to defeat amendment itu sieni ndili vote ya vilingi wa mauvo kumava musini wa Masaku ni Karo wa Munyoki.